Sabahınız hayırlı olsun sevgili seyirciler. Gagauzyan sporcuları gene sevindirirler bizi. İyi başarılarla Türkiye Devleti'nde Antalya kasabasında tekvando yarışması geçirildi. Bu olaya katıldı 40 devletten 1700 sportsmen. Onların arasında bizim de çocuklarımız Regional Sport Liseyin öğrencisi Ivan Stamatov hem de Komrat kasabasının sport okulunun terbiye edeni Vadim Uzun hangisi 3. yeri aldı. Bu sport yarışmalarda stüdyamızda Vadim Uzun hem de onun тренер Александр Метёгла. Sabahınız hayırlı olsun. Sabah hayırlı olsun. Доброе утро. Здравствуйте. Nasıl keyfiniz, nasıl işler? Все işler. Как настроение, Вадим? Все хорошо. Конечно, хорошо. У тебя медаль, у тебя достойная награда. Я поздравляю вас с таким замечательным результатом, с таким успехом. Прежде всего, хочу с тобой познакомиться поближе. Где ты учишься, сколько тебе лет, в каком классе, сколько спортом занимаешься, времени, пожалуйста. Я учусь в 7 классе, в первой школе. Спортом занимаюсь 6 лет. Именно тэквондо? Да. Кто привел тебя в этот вид спорта и кто твой первый тренер? Мой первый тренер Вячеслав Васильевич Драгой. Драгой? Узнал я об этом виде спорта от друзей, которые сказали то, что ходят сюда, и я тоже решил попробовать. Ну, твой первый тренер Вячеслав Васильевич Драгой, насколько тебе сразу понравилось, ты решил и дальше идти? Ну, первый год было не прям очень весело, было немного... Больно. Да. Да, тэквондо это удары. Было немного скучно на тренировках, но потом как-то само затянуло. Ну, скучать, мне кажется, еще не приходилось на тренировках. Как это скучно? Или пока вникал, да? Пока не понимал, где нахожусь до конца. Но Вячеслав Васильевич показал тебе этот путь, и ты пошел дальше, так? Да. А первые свои награды, свои достижения помнишь, как это было? И уже, я думаю, что не было скучно. Да. Да. Первая награда это был Камрадский турнир 2019 год в Авдерме. Я занял 2 место. Уже результат достойный. Какова реакция была твоя и тренера на тот момент? Тренер отреагировал нормально, сказал, что это отличный результат. Я немного расстроился. Хотел выше, да? Да. Ну, дальше больше. Ну и дальше? Дальше твоим тренером стал? Кто? Александр Георгиевич. Александр Георгиевич Метёгла, да? Да. Да. И тогда уже не было скучной тренировки? Нет. Александр Георгиевич, өздерің бірінші Гагаузша танышма, білерім бәне бұл bizim Гагаузиян спортсмені шансырайлы башарлы сізге келді. Varınca diyeyim hani hazırdı. Hani dilki yıl adımları yaptı sizde. Ama siz onu dayadınız, terbiye ettiniz. Hem de şimdi tadı yüksek uğra kalkındı bu çocuk. Да, ben onlardan başladım. Yani sadece ben onlardan başladım trenirovka yapma. Geçen yılda. Geçen Vячеслав Васильевич oldu başbakanı sportta. Hem de da o bana geldi, işten hazırdı, onda vardı işten medalyalar, o turnuvalara giderdi, gösterirdi kendisini işler. Da şimdi biz onunla Moldova Republikan şampiyonatında ikincisi oldu. Hem de şimdi gittik Antalya, orada 3. olduk reyting turnuvasında. Hem de ondan sonra biz hazırlanırız Şampiyonat Avrupa'ya. Güzel. Bu çempionatta katıldı 1700 sportsmen. Nasıl öyle hepsi hazırlanırlar tarihçi olma, hepsi ister ilk yerleri, ikinci, üçüncü yerleri alma. Siz kazandınız 3. yeri. Nasıl oldu? Ne kadar çalıştınız? Hani bu ödüller gerçekten sizde olsunlar. Çalıştık çok, hem de pek çok. Ben onları hazırladım nice fizika tarafından, ya da teknik tarafından. Bir sonra gittik, ben bilirdim hani medal olacak. Çünkü ben bilirdim kimi ben götüreyim. Hem de ben bilirdim Vadim'i, onda çok bir karakter kuvvetli var. Hem de onu gösterdi, o işler düştü, hem de madalya aldık.
Вадим, какой характер должен быть у спортсмена? Насколько нужно себя настроить, чтобы проявить свои все те качества, все навыки, которые дает тебе тренер, и чтобы выступить достойно? Нужно быть спокойным, не расстраиваться раньше времени, ждать, иметь терпение. Спокойно мне казалось, что нужно быть более таким интенсивным, энергичным, мощным, может даже таким жестким. Или это уже все в бою? Нет, это в плане, если ты проигрываешь, то не расстраиваться и не расслабляться. Не нужно уже думать, что ты проиграешь. Как проходили бои, встречи? Ну и о своих соперниках тоже расскажи. Первый бой я очень волновался, потому что первый опыт такой. В первом раунде я немного растерялся и проиграл его. Кому? Турку. Ну, хозяева чемпионата, да. Во втором раунде я включился, смог победить. И в третьем раунде я уже понимал, как работать, и смог победить. Çan görürsün hani senin öğrencin öyle diyeceğim çıkar da ilk kere o görürüm tarattı. Bakın bizde maçlar diye öyle lazım düşme 3 round. İkisini alırsın maçı. Sonra gidiyor styler. Ya ama birini alırsadın, birisini de bırakarsın. Lazım üçüncü kere düşersin de orada bakılacak. O için söyledi hani o ilk roundu o tarattı. Ama sonra biz onunla gördük nasıl lazım işlemeye da o üçüncü round o aldı. Da sonra gitti ileri. Ama görürken hani o ilk roundu tarattı. Ben birazcık nervat oldum ama hep öyle biz onunla bulduk nasıl yapma öyle yani kazanma. O momentlerde ne söylersin, ne laflar, çekişersin mi ya da sert mi ya da tayalpak mı ne lazım yapma yani sportsmen o moment kırmama onu ama daha kaldırtma onu, daha kabartma onu. O momentlerde именно trener lazım olsun. Şimdi söyleyeyim. Dil lazım panikovать etsin. Hem psikolog, hem trener, hem kardeş, hem dost. Ama ondan kara trener lazım görsün o momentlerin yanında belki onun sporcu yanlışlık yapıyor, belki onun kimin olduğu işi o yanlışlıkları yapıyor. Da lazım söylesin yani bir minutun içinde lazım hepsini anlatsın, göstersin nasıl o lazım yapsın diye o yanlışlıkları düşsün da alsın maçı. Какие наставления особенно важны в тот момент и какая поддержка нужна в тот момент, когда на самом деле вот ты понимаешь, что ты это сделаешь, но надо еще чуть-чуть какую-то капелюшечку, чтобы перебороть себя? Ну, нужно постараться послушать тренера, делать то, что он говорит, потому что со стороны виднее, как правильно нужно делать. Нужно перебороть себя и начать работать усерднее. Итак, третье место завоевано, с чем я вас еще раз поздравляю. Тренер доволен, счастливый и волновался, наверное, больше, чем его подопечный. Selin ne kadar duygular geçirir trener hangisi bilir hani sportsmen hazır hani mahsus lazım alsın bu sekere. Nasıl beklediniz mi hani bu ödül olacak sizin? Da ciddi söyleyeyim bekledim. Ben bilirdim hani o gelecek çünkü biz çok çalıştık. Vallahi çok çalıştık. Hem de bir hafta önce yaptık büyük bir trenirovka getirdik. Türkiye'den de çocukları, bütün Moldova'dan da topladık çocukları diye hazırlama onları. Onlar
hepsi bir yerde çalışsınlar da böyle bir rezultat olsun. Geçenlerde olduydu büyük buluşlar. Türkiye Devleti'nden geldi sportsmenler, federasya'dan geldiler öyle mi? Da. Bizim güzel spor salonunda geçti öyle güzel buluşmaklar. Bunun için de isterim başkanı çıkarsınız, sen nadasınız. Geçen biz topladık, biz getirdik Türkiye'den 20 sporcu, hem de 5 onların milli trenerleri, hem de bizden de topladık nice Gruzya'dan öyle de Moldova'dan 120 sporcu. Onlar hepsi giriyorlar milli takıma. Da bunu biz çalıştırdık, yaptık sizler bir çalışma onlarla. Hem de böyle bir rezultat kazandık. Güzel kazandınız. Burada geçti buluşlar. Sonra ondan sonra da gittiniz Antalya gösterdiniz. Hani bu dersler geçmediler boşuna. Быть в числе лучших, насколько это важно и значимо для тебя? Это радует, это Дает стимул, да, наверное, это да? дает мотивацию идти дальше и побеждать еще больше. Кто еще поддерживал тебя, кого ты обрадовал своей наградой? Поддерживали все родители, родители одноклубников, одноклубники, тренера, все поддерживали. Tabii bizim sportsmenler gittiler. Onlar nasıl gösterdiler kendi becermeklerini. Ne bilirim hani birazcık onlara neyse yetişmedi, kuvvet mi ya da no, sportta öyle var hem tarayıcı hem taranlı. Da. Bizim tabi sporcu gitti, Ivan Stamatov, o regional spor lisesinde öğreniyor. Bunun ilk turnuvası U17'de. İlk kere biz gittik onunla öyle bir büyük maçlara. O işler düştü ama biraz onun kimin onu düştü, birazcık daha kaviydi, birazcık daha teknik tarafından daha güzel çalışardı. Ama hep öyle işler bir maç gösterdi. Utandırmadılar Gagavuzlar öyle. Öyle elbette hazırlanmaklar var. Güzel sanırım ki ileriye doğru da iyi güzel çıkışlar olacaklar. Planlarınız da var mı? Nereye hazırlanırsınız? Neler da nereye da gidecek senin sportsmenlerin? Yani bizim Gagavuzyan. Planlarımız var. Şimdi fevralın 24'ünde gideriz Kışneva maçlara. Orada da düşeceğiz, oradan da isterim güzel bir rezultat olsun. Hem de ondan kara Vadim Uzun'la hazırlanırız Çempionat Avrupa'ya. Hem de o başka sporcuyla Ivan Stamatov'la onun da dünya çempionatına hazırlarız. Çempionat Avrupa bu da öyle yüksek чемпионат, да çok lazım çalışma. Чемпионат Европы это очень серьезно, это один из самых серьезных шагов, наверное, в твоей спортивной жизни, да? Да. Да, как будет идти настрой, как будешь готовиться, что вообще надо сделать, чтобы вот быть в числе самых лучших? Ну, нужно регулярно посещать тренировки, учиться на них чему-то новому, постоянно изучать спорт и готовиться. Ну, кроме тренировок, ты как-то изучаешь, вот ты смотришь бои, есть кумиры? Да, я очень часто смотрю бои различных спортсменов, стараюсь понимать их стиль боя, стараюсь где-то осваивать их приемы, их моменты, изучать. Bu çempionat oldu. İsterim sorayım kim yardımcı oldu? Nasıl gittiniz da gösterdiniz böyle güzel başarıları? Bize çok yardım etti, çok destek verdi. Municipal spor şkolunun direktörü Tuba Gennady Borisovich hem de sport liseyin direktörü Jorge Harlampiç hem de spor başbakanın Dragoy Slavsevich bize yardım ettiler. Nice parayla öyle de na satlan
bize destek verdiler. Hem biz yola gittik. Onların yardımıyla. Sağ olun hani geldiniz bize, sağ olun hani geldiniz bize böyle güzel başarılar. Üçüncü yer bu çok yüksek hem çok önemli. Ne istersiniz adama siz? Öncesinde ben ona adayım daha çok çalışsın hem de niyetlindeyse de hepsi olsun onda. Вадим, что пожелаешь сам себе вот в дальнейшей твоей спортивной карьере и вообще всем спортсменам, которые делают такие вот серьезные шаги уже в этом, да, в спорте? Пожелаю успехов, работать больше над целью и чтобы их mечты исполнились. Ben gerçekten size dilerim hepsi sizin niyetleriniz aslıya çıksınlar, başarılı olsunlar, удачи, побед и только вперед. Слушать наставления тренера, поддержку родителей, родных, близких и стремиться к тем вершинам, которые ты хочешь покорить. Хорошо, спасибо. Size de sağ olun hani çağırdınız bize hani gördünüz. Gördük elbet ki bizim gençleri, talantlı gençleri yok nasıl görmeme, yok nasıl hesaba almama. Tebrik et sizi kutlarım. Saygılı seyirciler istiyorum söyleyeyim size. Hani bugün stüdyomuza geldi Vadim Uzun hem Alexander Mitioglu. Onlar Antalya'ya gittiler Türkiye Devleti'ne. Vadim getirdi 3. yeri bu güzel spor yarışmasında, tekvando yarışmasında. Sağ olun. Gününüzü güzel geçiresiniz. Bize de hep gelesiniz başarılar olun. Sağ olun. Sağ olun. Спасибо. Спасибо.